Hey guys, welcome back my YouTube channel Reasoning T. Pini kaya kusan lo tinglong si my traditional food lo.
nongka chotang juntang lo nongka hem gedam po ako mo next video ang pateng long tu po like comment laben share ekdom mane subscriber tengni ne pin penang pibek tha bye bye